napolje uzimao, nisam u glavu platio od muslimana jednoga. Mogao sam glavu iskupiti. Pa napomni, sa sikircom. Iza vrata mi je sikircom napao, eto. I to ima čisti dokaz da sam, nemam teške šanse da se ja više vratim u Jutozu, samo da idem dalje. I da mater izvuče me zdravu živu i to mi najvažnije tu. Da se što ne riješi. Da svi Hrvati da se isele iz Tuzle i koji su ostali Srbi, pa kao živi u Tuzli. Jer muđahidine sam ja vidio lično, muđahidine te koji su ti, to su, ne mogu opisati kako izgledaju. Oni su puštaju brade, neke muđahidinske, te neke, ne kako se ne vrši, tu su noževi neki, bajonete, automati. Vidio sam da ima jedno par njija tude, slikali se što se tiče toga i to saznalo šta će biti u Tuzli i kako će situacija se odigrati. Šta se događa u Tuzli? Kakav je odnos između muslimana i Hrvata? Skroz loše. Loše, sve se prekida, šta ja znam. Nema tu ništa, nema života Hrvatima tamo, to znam. On je ostao otac i majka. Ne znam. Kako misliš nema života? Pa nema se šta jest, prvo se nema šta jest. Ljudi većinom nemaju provu. I pored toga što je i samo svjesno činjeničnog stanja, tuzlansko rukovodstvo i dalje srlja u propast i narod otvoreno poziva u borbu i obračun sa svim onim koji nisu za islamsku fundamentalističku državu.